na do ho to asafo awurade so no ade nyina di boa won na ewie won yie yeri e ma ahye Nyankopon sai de yenim se besi yie na awie yie e de amayen bedi de akwasensia asemi de kambre e na asen ebusafo so bia ho ye ana no pemenu won komo ketua bia bedi ba quickly mesre Electricity Company of Ghana. William Boateng no mpanefo. Modi adibi di Ghana fo a ensem fata. And amanfo complain sadu ya complain. But it seems say yisi person me ya hwehwe. Still ma saspo mo mrante se yekodwitwa amanfo kanem. Amanfo permitters wonya. Amanfo pay bills and ma waka wasem yesijifo emfi Buyanama sasuma operation zero for say ye kwotwa nkrofo kanem because won chia won bills in ben am de amomo. And you see it's becoming so sickening. Pardon my word. But a year before your time, William Water no bafo. Ade. I'm for here bills to pay. What pali up now could do 10 times so much here. Musibu for so much here and career come you so. But most of you are lazy. Your workers should stop being lazy. I'm for permitters. Wanya etu atekro mika wonna sumu desu de bi monne ma ye ayi basa o ma musa bosi wate na mafo ntwa be na mafo bills ba nam de amo mo so ti de atamunya sad na mo church na sad ya bufu dodo kwa waka some office kwa kwa I request for meters ema no na sum na waka be da sum on be se be kanu krache and no pem de nya mo kranti na mo ha office of the president will be a mechiao especially about your friend say Barbara me stete so huye Barbara oye masho Brady Nyame. We are show, my young show. I feel my boss, why? Barbara may state the office of the president. I don't permit you. My young show, suffer my boss. I make your video be quick one Independence Square. Has an attitude pass by. Yanka say Independence Square. Ghana. Baby or Sergeant for Dr. Kwame Nkrumah na pound for age na ye. Etes afede Ghana enyan fa hodie March bosume de to so nsia afi apem hankro awienum enso 1957 person atete pass my de afa na sha se tutu asha se etutu radi yame esa yo Ghana Kamrane tina se avana se ni adwi nyina gu ni asama contract no nyanka credit wo. That is Ghana for you. Eno particular frame ka yakosinsi anja mo ma so be yo mani o ma yo mo munye so munye. Okasara mo kana nkosi aga. Because ya bambuo. Na ya awrefo. Because enye nipa na nipa na wo hweso no se ba se ye kwa akoye a ye kosiri ufra enye ni sika. Eti de bibie no apusu ne se ma menka ho asem na yensiesie ade be kose Ghana kakra bi bo betena se yenwiri ade ni nyina ngu se confirmation maternity block erada be tiere nkofo bose abaya yade o se yedwira gu ne be se ufro nim gu asefo eti omamu ye nim gu asem o ye nim gu asem obi aboye kase ye boni pakra ba so
government upon government that transia ma konfanochi maternity block aye katos maso Ghana aban wona kodrugu eska speni anya de ketwa block cement ni anwe kom ni nyina ye kwa ye sad Ghana sika ese pagya hufre ye se bo ehwa baso de bia nka so man nka se nye serious so penfo na yenya no o man ye serious twa Independence Square enanu America mampani abede chire ba ni ko nyina miyem kra hye mama me se ade bebu aguma me tri mama akofa nim guase aba Ghana baby akeka kono na de ni nyina piepie hwe TV ne so hwe me de na kam se enka public works department for na nka ehweso me am ti as safire ye yiri akọ office of the president so am no be maintenance ne so office of the president afo probi am se na asem a unya o ye brother edio asme kan sa edio me sini pada seni ya de ne hye ne so hwe ma yeye ne yesie se be koso Ghana ba bi etu Ghana cities no ompe because 2 cities no percentage o mu a be se 30% ompe eto betwa ya ma kodu ba bi ma yaka kire wo se yes nwiri Independence Square engum ne yesiru fre ne ye se ka ne yakase Ghana ni krono se twom na so ye ma na de ti o mayimu how to save my Ghana it seems say you be Asem how to save your mind Ghana it seems say enyo be Asem and look maintenance there be a maintenance culture your maintenance culture e wo form wa mo so de dey show mo nsa empenfo ye but there be say abro ni pesemin kominya e de ye ni mu kantini sabi ya nwiri ye man yesiesie hu it's not as if say ade na say ya ye hu but pesemin kominya ni sika pedo do ntino ye nwiri hu na sika na obenya no enye kese ani adwirigu dey say contract mu anedema no do 10% nya de ketua be ka say kwa kwesi kakra bi de wom it wonye enye nasem. Shame unto us. Shame unto us. Shame unto successive government. To Nanado Danko Akufo-Addo. Shame unto you all. Shame. Maintaining our heritage. Yankasi yedio nyobi diao. Yen Ghana yedia. E hone do 6 matcha. Ye may mofra ko salai eto santene. Enchima baba besua se ahamre bi baya Ghana mampania no nika ni mpanfo gina simpie ni apaso wa hanom ye manasɛn onzo he otivi onzo owura ho ubesu Ghana no ubesu empanfo yi omeye wade ama ebeti wakoma because me say aye na kanipa na obehwe maintenance so no cost be baby yes o chia half of it me see ene enkwaham yeye but the pass ye kwa ya ne ka prede simple enim tinye na sem maintenance culture you na na say kwa be nkruma mizulema say ye bojo me hu be sem finjie no be ko na I say pasam maintenance culture as ni Ghana fom ye hwemane say de Ghana for say ye ne yekono tie set na say nhwehan ama Independence Square so asay office of the president administrator one a chief of staff ma me frema o separe because enu amidi komo na mte ye say the krata abrewo ma me frema separe eti ye trase ahwe kan ama Independence Square aseyam ye buogma sakosi fufra na sabra Ghana tete so sabra Ghana pesika dia bo ye bra no ye set trase ma Independence Square enso ba ye katosum aso yeso wa bra bi cement ba ko mienu ene betumi abo asiesie no iso cement be so ha ye de besi fufro ni anwu oman ho muma ya nwin oman Ghana ho muma ya nwin Ghana kanko Ghana mpuntuo Ghana ye yo ho ye timi tinase nya hwama Independence Square sene anka che se ye samungum nya budget mfama no but there be am say those authorities obi enu e responsible
obi and we hold responsible. Now me say ye na kawai nipa na ohwe no ye tini efiri sika mu a come for me sit up. Mon say no. Politician ye mo didi ho. Ti mon say no. Why? Mon trust nya hwe ha na ye say no. Sa. Ko be sound say maintenance quarter one also maintaining. Why? Because you want crofo a ye twi omo ka bosome just for this. Aye then ye free Ministry of Works and Housing echo presidency. Aye then a maintenance of Independence Square. Ye free Ministry of Works and Housing echo presidency. And where is the audit report for the maintenance of Independence Square? Why? Yeah, man, for instance, I'm there. I'm here to watch the start to us. Because I know beyond Shada crying serious. Oh, me did your question here. Pense mu to us. Kasa Asem Edika.